Faleminderit që keni ardhur sot për që këtu me edicionin e 15 të festivalit Watch Out. Këtu bashkë me mua është edhe Xhamela, e cila është marrë kryesisht me pjesën e vullnetarëve, Xhamela Loher. Kam bashkë me edhe Ana Benhart, e cila ka qenë një nga anëtarët e jurisë, nga pjesa faktikisht jo e fushës, por nga pjesa e cila e ka vlerësuar filmin kryesisht nga aspekti i kontekstit sotshëm. Kemi nderin e veçantë që të kemi autorin e filmit fitues spanjoll, zotin Salerno. Ingo Salinero, me cilin kemi thuar pram bashkë vonë dhe kemi mri sot heret në mëngjes këtu. Значи ви благодарам што сте тука. Значи со овој прес, модестен прес, ние го почнуваме 15-та едиција на фестивалот Watch Out и ќе збориме за филмот. Тука заедно со мене се и Xhamela, која беше вклучена околу работата со волонтерите, ќе збори за незиниот аспект. Тука со мене Ana Benhart, која е еден од членот на жирито за филмот. Ана не е од областа на филмот, туку вообичаено кај нас не ги гледаме филмовите само од стручните лица, туку се обидуваме да носиме еден друг аспект. Во овој случај Ана го носи аспектот на човек кој работи во градење на мирот. И во денешен контекст е многу важно да имаме една таква гледна точка за самиот филм. И на крај со големо задоволство со мене е и глумецот на шпанскиот филм кој е победник во наградата. И со него патувавме, стигнавме денеска 6 наутро од ето. Со еден фантастичен разговор, сами ние бевме на пату меѓу Тирана и Тетово. So, you also understand local languages? You translate it also from local languages, right? No, I understand Macedonian, but I'm not good at translate. But so you need me to make summary for you? Okay. Do thot si vjet kemi pas, siç edhe e theksova në fillim, kemi pas kuptimin e prurjeve dhe aplikimeve të filmeve, ndoshta diçka më pak si viteve tjera. Por ajo që ne kemi vret që ka prurje kualitative, në thot ka prurje kualitative, aktor, regjizor edhe shtëpi produksioni shumë e renome, edhe programe si vjetën shumë i pasur. Programe është i vendosur në kontekst zhvillimeve të si vjetshme që ndodhin. Motoja e festivalit është syt e mbyllur egërsisht, në thot është një loj fjalësh me filmin e Stanley Kubrick që syt të mbyllur hapur. Në thotë egërsisht ka shik të realiteti që po ndodh sot në vendin ton, që po ndodh sot në rrethinën ton, po edhe në botë përgjithësi. Edhe filmat janë pak a shumë të kësaj natyre. Ne kemi 3 filma fitues në kategoritë e filmit. Një është për filmin dokumentar, është autoria turke, e cila duhet të jetë presmene, por ka një vonesë fluturimit saj. Kemi edhe një film francez, i cili po ashtu trajton një temë jashtëzakonisht të dhimbshme sot, emigracionin. Që është temë edhe për ne, edhe filmi i zotit, ku është autori kryesor zoti Salerno, është një film i cili po ashtu trajton tema të dhimbshme që nga trashëgimia e luftës parë dytë botërore dhe si në thelb kjo trashëgimi vazhdon edhe sot. Znači, nije godinama imavме малку помалку апликации на филмови од претhodните години, но тоа што ние успеавме да забележиме дека тие што аплицират и го препознават Watch Out као филмски фестивал, у суштина се препознати автори кои се присатни во денешното време силно со нивните дела и ќе имате можност со нас да гледате 18 фантастични филма кои се на крај избрани за да бидат дел од фестивалот. И уште годинава филмот е во 3 категории, во документарен, краток филм, анимиран и експериментален филм. Филмовите кои се ова година и кои се победници, кои жирито успеа да ги наградува, се 3 фантастични филмови. Еден е документарен филм од турската режисерка која требаше да биде со нас во пресот, но касни ради авионскиот лет. Еден тем кој ги третира човековите права. Вториот филм е анимиран филм Сулеймани, кој исто третира тема на миграција, една болна тема и кај нас и во светот и начинот како тие се примат во денешните развиени демократии. И посебно чест ми е со последниот филм со господинот Салерно, кој третира една тема од светските војни, посебно таа наследство кој е ставено од Првата и Втората светска војна, како таа лошо наследство продолжува и денеска.
за повеќе најверојатно ќе ви се обрати, имаме често него да имаме едно големо шпанско име и се надевам вашите медиуми ќе имат можност и да зборат дополнително со него. Point the press, so I will, ja ќе прекинем тука и ќе му дадам збор, so maybe you start first for your film, and then ja бем чу, пастајте калем ке тират, okay? Well, first, thank you to the festival for the invitation. It's a pleasure for me. It's fantastic to stay here with the crazy fly and crazy driver yeah, yesterday that night, and it's the same. It's fantastic. I stay here in representation of David Fernandez, the director, and very, very good friend and person so special in my life and in my career. This is our 4 or 6 surfing together, David and me. Tomorrow speak about other films and projects and blah blah blah, and my miracles. And this is surfing hasta que Dios quiera. I don't know, it's the translator. Bueno, or surfing is a situation normal fue una situación normal en el franquismo después de la guerra civil. Okay, it was a normal thing that happened in the time of the Franco. There was a communist period that they have in Spain. Fascist period in time of Franco. Yes, with the Republicans lost the war, so many people have escondido, hide so many years in clandestinity and well, murders and blah blah blah. And this thing is curious because durante la Segunda Guerra Mundial España era ¿cómo se llama? Era neutral. Okay, during the Second World War, Spain was a neutral between this Second War. Yes, but no neutral. No neutral. No neutral. And in so many cities, Logroño is one, was so many soldados de inteligencia alemana. Intelligence services. Intelligence service, Italians, fascists, and Germans. I don't know what, but they lo que hacen los espías, no sé. They were spies over there. I don't know what they do. I don't know, but it's true that so many soldiers in Logroño durante la guerra. We had a lot of spies and soldiers during this war inside Logroño. That is a place in Spain. Y por los años de franquismo esa historia jamás ha sido contada. Siempre la historia oficial ha sido la de neutralidad. Okay, but during the Franco period, all this kind of story was hidden, never tell to others, and that's why we did this. Yes. Bueno, in the Civil War, bombardeo de Guernica, you know? Yeah, like in Civil War, the bombardment of Guernica, because Guernica Yes. Yes, this is in my region. Near, yes, and this is fueron aviones alemanes. There were, with German and Is it fantastic? Now we made conference with Germans together. Yes, yes. And bueno, tomorrow we can see the film, and I hope that espero que os guste mucho. And we hope that you will like to see and watch this film for tomorrow.
Okay, so maybe shortly, Jamila, you can speak on behalf of volunteers and Anna, and maybe then we'll have the floor for them. So for the process of involving volunteers and stuff like that. Jamila, you can, please. Another one, so please. So first, like every year, we started to mobilize volunteers and try to get as much help as possible. In the end, we were approximately a bit over 20 volunteers, and we prepared all the decorations, which was a very nice and fun project. And we also put all the technical stuff and the technical gear in the museum. We helped everywhere. Loja needed some help additionally, and the volunteers were very eager for this film festival. Okay. Само кратко, после ќе имате можност за прашање. Thank you, Jamila. Ana, во име на Ana, in behalf of jury. So of course the professional jury, one it's in Tirana, one it's in Skopje, but Ana brings this out in perspective so shortly, please. Yeah, it was a pleasure to be part of the jury and have so many amazing films. And thank you also for the volunteers who did the pre-selection from our almost 400 films. So really having the input of the youngsters there who selected, and then we got as a jury the pre-selected movies that was done by the volunteers. And I have to say it was really very, very good films, and it was a pleasure to be part of the jury and the selection team. And yes, I'm very happy also to have someone here from a winning movie, which is great. Okay, ne tash mund flasim për jurinë, mund flasim për këto, po besoj ju mund keni pyetje për stafin, veçanërisht ndoshta për aktorë, se është disa keni pas mësime, pash një emër shumë i madh i kinemas spanjolle. Значи, ние може да збориме цело време за жирито, за тоа делот тоа ви е тука, мислам нема да откриеме топла вода, но ако имате прашање посебно за господинот, кој е еден од големите шпански имиња на филмот, ќе гледате и значи не е тоа еден од поголемите стендап комеди има истории во и театарски уметници во Шпанија. Па, бурно. Saka ce numri filmave ce v-a făcut, că edițiune de adochet përveç faceți filmave de activitete tjera, festivali, si shka pasur edhe vitet e kaluara. Po, në thotë si vjet kemi pas, siç e thash fillim, diçka më pak se viteve tjera, dikon rreth 400 ka qenë periudha e aplikimeve, ndoshta për shkak se kemi pas një kriter pak më të qartë se çfarë lloj filmash. Do të kemi pas filma që trajtojnë tema aktuale, edhe siç thash Fisnik është tema ka qenë sytë mbyllur egërsisht nga realiteteve që ndodh, se imazhet historikisht nuk janë përdorur vetëm për treguar bukurën, por kanë qenë edhe si mjet për transmetuar kode edhe porosi. Do thotë, ne kemi kërku filma që kanë qenë guximshëm, që kanë arritur të bëjnë të kundër, një të mbyllin sytë egërsisht, po të hapin sytë ndaj realitetit tegën. Edhe nga këto 400 filma, pastaj grupi paraselektues ka zgjedhur dikun ke 50 filma të cilët janë ofruar juristë profesionale, të kryesuar nga Iljeta Liçka, një skenarist, besoj, nëse keni pa filmin Parullat, është i njëjti skenarist. Robert Alajozovski, ish ministri i kulturës edhe kritik i filmit shumë i njohur, edhe Ana Bernhardt kanë përzgjedhur 18 filma të cilët pastaj kanë kaluar në fazën finale dhe janë shpërblyr 3 filma. Do të ketë edhe 2 workshope, një është që do ta mbaj zoti Salierno nesër këtu në dallimin midis aktrimit në kinema dhe në teatr, do të jetë një mundësi fantastike, një masterclass, bile jeni të tore dhe ju se mediume ta ndiqni. Tjetra do të jetë me autoren turke, cila ka një workshop Who Holds the Frame, kush kontrollon kornizën, kuptimin jo kush kontrollon kuadrin e filmit, po kush kontrollon përgjithësi kuadrin në shoqëritë tona, në kuptimin e barazisë gjinore, se filmi trajton atë temë, kështu që do të jetë diçka shumë mirë. Ako sakate i na makedonski, da. Znači, godinama ima nešto pomalku filmovi, може би поради факта што ние бевме малку подецидни од тоа што ние сакаме. Нашата мото годинава беше очите широк, Eager, Wild, како е на македонски, диво затворени, значи покај таа реалност која е, значи, болна за сите нас, и у суштина ние баравме филмови кои се спремни
да ја прикажу, да го прикажуваат ова реалност, да не ги затварат очите пред таква реалност. Имаме од тие 400 филми, после околу 50 се дадени на професионалното јури, а од кои 18 се избрани за да бидат дел од фестивалот, меѓу кои филмот на господинот што кажа, в кој утре ќе држи воркшоп, значи разликата во глумење во театар и филм, пошто господинот е еден од попознатите театарот, значи ќе имаме чест со него да имаме тука една работилница, исто така и со турската режисерка. Филмот се вика кој го контролира рамката, значи не у филмот, туку воопшто во општеството таа полова равноправност помеѓу мажите и жените, пошто филмот третира таква тема. Па? Sempre sono interessanti neste toga de todos para Participo. Quindi teoria politica muito interessante no politicano e funcional. Таш туте не вин крюсиш незит баса волонтаре да то че кан интерес пара то че офрохет, на тот нука че ато кан интерес прапа асајче бајт. Нормалишт че да се кан тубин политик да ке трефиш асајче шваќет ке неве, осе да подкет ни тип концерти, типит фолк, ме сигури че интереси до тијат мајмат. Не практајаме две дишеме, по гице си, ке ми е да не публикон тон, но тот на седвините вач ауто, та шифни че хапсираш крюсиш бушо плот, edhe ajo që ne përpiqemi të bëjmë është që populatës, veçanërisht gjeneratës së re t'i ofrohet diçka tjetër përveç asaj, nuk po them që ajo që ofrohet është e keqe, po është ndryshe. Ajo që ofrojmë ne po ashtu është ndryshe dhe mendojmë që kinemaja ka edhe një detyrë tjetër që të kultivohet publiku, të kultivohen shihet, të ofrohet në mënyra ndryshme, është një mundësi fantastike që të ballafaqohesh me kulturat tjera këtu. Kjo është edhe një nga aspektet e filmit. Ne shpesh e përdori këtë mundësi që them që ne kemi një identitet pa kontestuar dhe kjo na krijon një premisë të mirë që ne pastaj të hapim dhe të komunikojmë me tjerët. Pyetje tjetër? Ne, filmovите се титулувани на англиски само, пошто ги има од многу јазици, значи околу 18 јазици ќе бидат присутни во филмот. Ние не сме можност да ги преведуваме сите, но секако кратките филмови вообичаено и без превод функционираат. Имаме и еден добар македонски филм кој беше у конкуренција скоро тука, па требаше уште една жирито да се бира за да го прогласи победникот. Избор се вика филмот од црногорски. Една одлична и болна приказна за абортусот. Да, и Ханис Бакашов е тука, и Ханис Бак, да, се извинувам, да, два македонски филма има годинава. До кет филма Гарајон? Но ка филмат Македонија се вет Косово си виет, но кеми филма nga shtetet tjera, po ka nga Spanja, ka Portugalia, ka Turqia, ka India, ka Gjermania, ka Franca, ka Portugalia, edhe shumë shtete tjera që mund të kemi harruar. Nëse keni pyetje për so now you speak English, right? So you can make maybe if you speak Spanish it's even better. Who speaks Spanish here? No. Why people should come to see your film and why we should attend the workshop that you are going to have tomorrow? Why not? I don't know. Because I am a really fanatic of short film festivals, and I think that is an opportunity that know other works, other cultures, and this is la grandeza de los festivales. This is the biggest thing about festivals. Short festivals, because muchas veces la oportunidad es única. Because it's a exclusive opportunity. Because so many short films, it's impossible you can see in the future. Maybe 2 years or in YouTube or something like this, but so many works, no, it's impossible, no? And those for me, I like go to short films, and I think that is opportunity for discover and open the mind with. I don't know if my work, but other works, yes.
Океј, ти го штете на секандање пјутие? Ти даш ни пјутие, ке му се ме филдет на тори спањол? Унер да ме понеја се. Ето, паш.